Muhammadu khairul wara man jana mubashira shauki lil khairul bashari al-yasimi lil-atohari al-mustafa min mundore atohiril mundore yazdadu shauki kullama ayanduraku baniya mama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم تانغيني ستي مسافة كوا شتانا تورم دينا ولا دسانوا مدامنا نفلان في أم بزيزي على نستي مسافة كوا باركاي كانغال لافو أنا عندي سجيرة ستي مسافة على كسي أنا كقرطاني نافع anjigi kany Allah subhanahu wa ta'ala ka demena mamena nanya Allah subhanahu wa ta'ala kanunywa alaka sallallahu alaihi wasallam ka yamaru labatu alaka kira ko mu'min hakilma na baro bara damene nama damene ne bismillahir rahmanir rahim ya kwa bara ko betika koray abarka be nagashi jango alaka barka dakene di amanga mbara na mazizini setik masato ko barka yi kad go ka nga sababu nyuma ye alakaba sallallahu alaihi wasallam nay du go ka yere yoro ami du go ka tamashan varawi aka sogma dani ngana munu nga sogma da bena a chamana musoma no karafa Allah subhanahu wa ta'ala jati kama liman yarala wi yadde menu ninu kan nafulo ye fo seya no farawa tale ko majava no lu debi wele ko alakaba janyanzana mo ambi Allah subhanahu wa ta'ala deli kishinne ma chama be sitigi musami va ala ko ka ala kala jenyo zan mawka namboro la mi dugo ka ala kala bona san mawni ka sey ka dugo ka alislamu furba jama kulu tobe ka dugo ni alislamu fa alislamu ayan zama dugo la ne mbaraina jango anga Allah subhanahu wa ta'ala ka sababa soro baraina anga nafa soro jena ya la hara Allah subhanahu wa ta'ala kana wa anzarako namboro la amisatigi masad deli ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار أما الله سترى ديلي ألك دقو مناما كتا عن فتالا namboro la mi fo kere al-islam ayo furba jama kuliya che an muso dem sa an ma koro ma'ashar al-muslimin bal al-salamu ittaqullaha fima amar ato nga janga sra setik masanye akay yamaru yakola wantahu amma anhu na hawa zajar Allah ta'ala ko ngam min to al-salamu ato ngoto akwa ngam min ga ato nga zeko ko kelila ato nga njija ka balo ninga ato anga njija anga fatu ninga assalamu alaikum mandeu wa min taqwallahi subhanahu wa ta'ala ala yasranye ye babade ye bahrun la sahila lahu bajuda be woyo ala yasranye bilbil bado ye hafazu jami'i aljawarihi min alfawahish wal munkarati assalamu mu'mini ki hakili tuyira la nyina mayala ki hakili tu soro fawna isimuna isu ani bolo ani da ani nya ani konbara ni nyefala ki hakili sabakurato nonona ki yera kummine kabo chen ko fitini na pambala ki yera kummine kabo kongo fitini na pambala isuko damajira bela jelela ma dhahara minha wa ma batan kene kanda an sokonata masata'ata isuko damajira bela jelela kabaloka kafatuka ninyi alisana bele doyi
assalamu tle mako bala nya fa yimbe sega ka wani tle min bena tle chenni assalamu nalo sotala hakili nyumandi mamimma note dala duminu u cejugu yara fuka fu cejugu yara assalamu nyinama garsaga nyini to kera bi soro cugodi ni halala ni haramu yo aywa mimbo fo kore ko citola ani ko sero hakema abe wajibi nga ka fa salamu yi ko nga hakili sa ko to ngona barala alkaraba sallallahu alaihi wasallam ko kono bara juru tigera ka juru chani ni haramu yo ko janama to so daga kanai chaw muso dem son anima korow yaqulu al-haqq jalla sha'nuhu sidik masa abaga pmaka jonve al-qur'ani centigila ko alaka kira ka fani ako inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani muhda fi mando nye ko ala kote mbe pma damena inna ye ka foga gele ka bola sinzi atlo ko na de ba me ngani min bana ni ma tayoro wara tala na ka nyina ma shiba na binana ala soraya inna rabbaka la bil mirsadi daba ma belama ki kono alaka jonge alaka jomso opma sitik masa bina pma al-qur'ani ayakele assalamu alaykum nga sara ala nyanga qur'ana aya kele famu yanga hagli to ala ako mo hoda fi mande nye kon ala ko ngame mi ma tigi o de na ala ka jongu jija ka balo ladriya la cew ka ladriya umso ni nyonje masaw ka ladriya o de ni nyonje karmo ka ladriya ka anaka kalande unje karmo kalamba ka ladriya ko vi hakela shifu ngal ladriya shijo hakela shijo yoru ka ladriya shifu hakela setiki ka ladriya anaka bara dumuni nyonje akwa fi mando nye kon Allah subhanahu wa ta'ala mako beninde la ne re ladriye ndenga jonto nyonda fa yoru yerda maka nyondo akuna Allah subhanahu wa ta'ala mako bala fana ukake nyuma ngelaw ye na Allah subhanahu wa ta'ala ye bato mun wajibiya ukenga fardaw di adi chugola ukenga fardaw di adi watila wa ita idil qurba afuye fana kuna ko hakilto balma yala balma setigu kuka se aywa nyumanya ke ubalma fandawni kuka heraka ubalma fandawni uka hina ula Allah subhanahu wa ta'ala jati kama ukanu tajati ukanu ka aywa la halaya fle anyine do assalamu fana fe koy Allah subhanahu wa ta'ala tade la diriya be Allah damande bolo ala de bitlanike Allah subhanahu wa ta'ala yeminge setigi nako ko ka hina balma fandawna a era fandange fanda muso era kanaka yere bunyana yi ibi songa ta juruta yoro jana mafe ngani balma here ki yebo seki o yere bunye de Allah subhanahu wa ta'ala labene do ko fanda jiya ko non la harabi taso do farla wa jamana laba fara o de la hashidiya de ya sababu yi i balma ka here itafe ka yeta fe ka me wa itafe ka dun itafe ka sima ibi songa sa wali jurula itafe balma ka here ka sima nimi be jamana laba na mba fonanda chamanje yere bunye damado aywa mabna hal hasadu ajome hashidiyaka ya rabbi alaka ngishama Allah subhanahu wa ta'ala yamarudi ko balma ko hina nyona wa yanha anil fahasha'i akum hura fi mando nyakon alako ko ka jene ya dabla cene ko fitini ni baba ko ne ala tafe ko mbu laddi ne ala ta cene kala fe ko cene kala ko ne alay ani jamana na laba ka ken joko yin mimi semmi no bi la ki sigo kanka jene ya kera disigo shiyoroy ngadi nyere kunye min ngadi yembake matse ke mbalala kalam jamana laba kalami nana oko ko beta yere min ngadi minye ko be sekoke ngana sor la mse ganyere kun to ya min yonne kawla ngana sor sabe ko fakana ke hakili may dama yere nyini ni sayana na andi nyonye bile amita nyosora amama jalalillahi subhanahu wa ta'ala alaka aywa senyefe ni dungo tigi tayoro te yinyi yere sako kela tayoro te yinyi Allah subhanahu ko ako wal munkari afuye ko kongo madina alay na Allah subhanahu ta kafiriya fe na Allah subhanahu ta aywa na ala ko talife wala bagayi mu hunda afuye ko toyoni madina alay ko ne rati toyoni ko yere makana nyondonyo assalamu alaykum da kurnya flaye alquran na subhanahu suwala ayto nga hakili sabako tola alkara sallallahu alaihi wasallama ala satur sarab Allah subhanahu wa ta'ala ka ko as-sunnatu hiya sharhatun lil qur'ani ko alakra ka sunna de qur'ana nyefo halibi ka gele yamma ka fo ko Allah subhanahu wa ta'ala ladili ka qur'ana cetigila ka bo jugo cejugo munuma angan jija kan zebu ala angana zedo ala angana mbolo do ala alkra sallallahu alaihi wasallam yo nyefo anya aka sunna jelela ako laysa lil mu'mina bi ta'ani ko nam hunu mandum ko ala danama mamin dame alalla
mamin dame sayela dame saka kunu na dame ne muhundula otigila mate sokoli kela juguye ka datura silamenyo na kulebu ku buruja ko no nyefe mumini toke ko mumini ka bara toyi wala laani ko mumini te dangani kela juguye wala alfahishi wala albadhiye ko mumini te ma juguye mumini te aywa chen fitini na baba kebayi mumini chen na bi ya fadeli adaba masafe na filila kaddo a mumini nyami ngashila bi ya fa nyino fe o yaruddul mazalima abi toyene kela abi ayi mamunu ngash dona munu ngashila ka hakewla abulu ka hakew seki anga ka moka du kolon daraki ki siki ko yoro mi ngadi ta foy kalaba ki siki astaghfirullah hawurdi la ko te dabla ibe ki yera ko neke abi nyini fe ka tubi ka siki ko balma muso ka siki ka wali tamim bi bulo ka seka tigima ka yafa nyino fe ka sora ka yafa nyini daba ma fe ninde ye pmanya blay Allah ta'ala deli an yaj'alana min allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ya rabbi ala kan faraja makuluka mun yatluku nanduye nu ladira o bil dilme yalil ilamu annana bi iznillah subhanahu wa ta'ala balma kan balma muso nen pmanya bla pmatamena ma fay kadon annana jalasna ukhra fawqa al-minbar al-fiqh al-maliki setiki masaga dien anaka senaka korta konna nan zigra kokura minbar al-fiqh al-maliki sanve malku bon ansaka kalamlo kono ambalo so tala deli alam yande men sigi damene na fa sabatira ala kande ma bara la fa kadate khairalla wal kalamu fihi insha Allah ta'ala ala al fiqh al maliki bisakina sigi kema an sigi bi woloflan kelenana wala da bina boli malku bon ansaka fiqhuka dina famiya min sabatira ka malku bon ansima dina famiya min sabatira ka madina kauma dina famiya min sabatira ka alakra sasama na ka sahaba umani man naka yo kala uburo afu de mako maliku man ansaka mazhabu o fiqhu insha Allah ta'ala wala da jomo de ka aywa akash aywa mazhabu kitabu barkale min bambulo da be wala ko risala atiki sarabe alaka ambi Allah ta'ala deli alaka hina an alsama shu bela jelela kuma bila wili kitabu tika kuma yorola babu fi awqati salati wa asma'iha Abu Zaid al-Qarawani sarabe Allah subhanahu wa aka gafe na ajome sharia ka beka tende sisa ngoni abina do alabato bele bala alabato min natwa bi wele ko seli akwa bina watu nyefwanyi ka kelegele na ta to ko maka nyefwanyi ami dugo ka ni salaba shu bele jele wa qabla shuru'i fil babi bal maka bal muso yananga do alaka ngana ka gafe la ko amba nyefiye yananga do selibabu la hadhihi muqaddima ala salati ni pamanye bla pama fitini seli kunga Allah subhanahu ka sababu nyumanye ka mo jidi seli minani nani sabe ka mo jidi seli kanuna as-salatu manzalatuha fil islami aliyatun azima ala bato mi wele ko seli ajoro al-islamiyya kono Allah subhanahu ya bunye wa ala ya korota wa hiya imadu dini asabatara ka alkrabama ko seli ye dinan duloma de wa rukunu rakinu al-islamiyya jome jose nduru minga abilbil badoye seliye man aqamaha faqad aqama ad-dina ni mam ya salimina ni boloye ki tesir anyenyi na ka nyeshido ka kalanga shido ka kaketu ko la ka balo ka fatu ko tigiya ka dina jo man dayya'aha faqad hadama ad-dina ni mam ya seliye ka be mami nyina na seliko ka banga gere karamo la ka selikala ka bangi ka seli nyenyini ka telia seli nyenyini nimma foki ka nyina mayake mo bi seli nyera bi seli latin wala ma ka farifa ka dabla yere a atigala maya ka dinabi wa huwa limaswaha adya'u ma itlo ka selila asabata alkrabad dalana zanmaka dalana mi ma yantaqa anil hawa in huwa illa wahyun yuha atadungo fo na ko ngo ala de ba fay ko ma mana tlo ka selila ko be songa tlo ka dina febela ma jamana labana assalamu alakram mando wanye be mina ay to nga janga sabali anga nyon la de anga puma nyonyi jamana laban seliko keraminyi je musa ka nyini je fenyini ani je kanu ser hakedoma a assalamu ayanga managwa assalamu yu kodo selima
asalama yu kodo seli kalama asalama yu kodo seli nyenyini nima asalamu so nimi hagli tu yerala abi balu ka furula abi sangabe ke nyobe nyena mayina abi kele fe wala ngati kele seli ko no fe ati nyini ngala mo gotala asalama che abi asalama de furu kana na yakasu ka horon de furu kana na yakasu niye manga wulle uni nyonje jima ke bawkuna aywa yoro mafura nga kuli jima bo to mata forola jona inna lillahi wa inna ilaihi raji'un al-salamu hal aw kam marali daba ka jiko aw hamina no ye katame allah subhanahu wa ta'ala ka seli dilikama na nyozor ala nyafe do na barabugo wala ambi chefo moje ya amba fonanda chamanje la na khafa fihi law matalaimi andi sirajala kibaka jala kilinya allah klo kuna ndu bina me insha allah ta'ala chewo chamana teliya selima chewo muso mana teliya seli nyenyini nima maw ma joro mana bunye yira kunya korok seli nyenyini ma bi ko ni wati no yara ne de kara jamana ma nyamaye ne de kara ministriye ne de kara député ne de aywa jamana aywa sitigi bay ne de na politiki bay ne de sariye bi nyejo menga no yi penseli nyenyini ni kuna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ibi jije ka toya ni sara daba ma nyefe nyin ngala bi damina seli ko de la ika kutonunu ni seli manyena bo seti ko lu mabli ala ka akili jumandi amma ala ko kaka ala yakama assalamu alaikum sallallahu alaihi wasallam ko ako wa'lamu anna khayra a'malikum as-salatu nimhun mandum mbengona je ko nan je yerella ako ka baran nuna chaya ko ala sahere may selide ya rabbi allah subhanahu wa ta'ala selifa mu ko nyuma nako ya anambal asama bela jelema wa hiya tadfa'u al-'abda ila ta'ati allah allah subhanahu wa ta'ala noro do de selima selike ba nyuma dama de bo soro mama selimina ni bole ka kala ka shidon ka ke ko nyuma na o norogn o bi dusukun bana furake ki sama ka bo aywa shetane bulu ki nyishi allah subhanahu wa ta'ala batulima watana anil ma'asi wal munkarati abilaba ko kora ki deme ki sama ka bo aywa kongo ala kota fitina babala seliba nyuma ibi seyda ba mama watimina aba sorlay farla allah subhanahu wa ta'ala ka walu nyuma nga ikanu kera alala iseni bulu kora ka je seli yijur mo yafa ifarla ala ka jonyuma nga ifarla ala teruka niyafo ala ala bison alhamdulillah rabbil alamin ambi ala deli ala kana fatu fiyo fa ala kan faro jonzana monga ala kana mando hafazu alaiha zakarakumullah biha fi man inda aya hakilto selila muso ka seli kira kanye cewce ka seli kira kanye alhamdulillah rabbil alamin allah subhanahu bo tigla ma fara aka jonzana monga bi kusma fil mala illa ala jamakul kortalila ka bakolo bilwolo vlana barsaba bi kanu abi kifeya abi seka melaka ya mario ko ay naka jomuso yifle ay nga jonga yifle ni Allah ta'ala ni sranya baye alhamdulillah rabbil alamin ni selik aywa nyedo baye ni selik ke baye akketu nyumana ni Allah ta'ala beneve ayru ka kafe ya rabbi alaka nyo aywa o jama kulullah wa faradiyatuha thabitatun bil kitabi was sunnati wal ijma'i silta fen ko mabet longala wa silta fen kiba ki dungo watila watu bina sisa insha Allah ta'ala arsalatiku bina watu fwanye ambo watu fo salama wiye on disaka anda faraka wa disaka fembwala opma jamana labana nanayi aywa jemu saka nyini siraw fe kibaru sirama ka wana zara jamana uka ko alsalama do ko lu be bara munu na bara utison la bara udo bara utison blalima ka seli an sharia ga fo laje ka tlaka ulama urasu hono nyininga ukwanga fo jama kulu ye ko fenda mulo mimbe fo oluye ko alakara fatura ko seli wati alaka wati de ko anda kundo nasira ko abi seli alaka akili nyumande amma seli wajibi ble asabatiran qur'an nasui alaka sasama ka sunna ya sabati don shira mo ga benga ya seli wajibi ya sabati وقد فرضت على هذه الأمة المحمدية سل فرديا على ربنا من دونغا في ليلة العسراء والمعراج على ربك تامدو أنا كسنة يلدو على ربك سورة تامدو أنا كسنة يلدو الحمد لله رب العالمين على الصناك على ربك بنيك كرامك دنم بسم الله كابوني باتو كركر لمية كبو ملكوتو كنا أكما سيسطر لي لكنا دوما كلو كوكا تلك الصلاة ولبي ويلكو سلي أكرا قبل الهجرة من نحو سنة ونصف أكرا كو على كربك تامنيا كبو مكة كتاب مدينة سانجلين تلانيوانا الحمد لله رب العالمين
مصداق ذلك قول الصحابي الجليل رحمه الله أنس بن مالك سرب الله سبحانه وتعالى على رجال ينزل بنقوله على كربك كلاندي موني كنو كلاندي من دكور على كبر كنيني نال كربا يا سيبو أكسر نصبر الله أنا سباتا نا يا كتانغلا مرسم أنا سباتا نسلواتي سرابنا نسلجي أبي على كربا فيفا كاديكي على كربا بركة يني سندان فسيارو يوفارا دونو كوتي كو أنس بن مالك لازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة ظل لصاحبه ما نجاب تشوكمنا كو أنس بن على كربا بمبتي kuma welede ko khadim rasulillahi alakrabaka barade alsalamu nu ye kala ne min nege ko ka aywa itoto ikaramo kola nu ye salama min nege ko nga ndoto ala kola ala kira kola e o yinega wi java ko nyedama ka tunu ala na kira kanuna ka tunu Allah subhanahu wa ta'ala ka jonyumo kanuna kala ndo nga tunu ukaramo kanuna muso katunu uchaw bunyenu barka nyinina de ngatunu ufawno baw bunyenu barka nyinina salame hakika yinde la ghayru fawrati ala ka kilin mande amma o anasu saraba Allah subhanahu wa ta'ala ka alkrabaka kalande do ya kala ay femono voyer o wala da sanama do anasu ko ako faradatu salatu ala nabiy sallallahu alayhi wasallam akabla ne ka seliminge akoni zeli akwa farda yala alkrabaka kishin nema chama be alaka kiraka laylata usriya bihi domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ka kira suratama ka tabetul muqaddasi kalaba ka bakolo dayala ye ka nam bismillah aka malakutu kono 50 ko sel farda yala alakira baka odo farda biduru comme hunna mandeu anga masaka e andaba masa ya nyamar yo kwanga shunit le kono kwanga farda biduru sel ali hama nuqasati hatta ju'ilata 5 alaka hine anaka makari alkaraba na mandeo na kwaye doni mbo donina ka dondoni mbwala ka dondoni mbwala fatura farda duru min vlambulo soma farda selfana ni lazara fitri an safo alhamdulillahi rabbil alamin huma nudiya alkaraba ko doni nabi ta seti masaka yamaru ya wele ko innahu la yubaddalu alqawlu ladayya muhammadu na Allah ta'ala ye masa fonsri ne manaka ba bana pmati fale ne feyi ka pma fale dese wala man nata wala ma fili inyina na ka fedo fo wala ma filla ka fedo fo wala ma ye fedo fo akeli seti ni jite Allah subhanahu wa ta'ala la ta'ala lahu an kulli hadhihi ulun kabira Allah subhanahu wa ta'ala aywa bone venom num bema sedda kene be masamini ay alkraba wele ako pmati fale nefe ako wa inna laka biha bihal 55 ako biduru min ngondirima ni doni fiye yara duru min vlibolo biduri mbaraji na barka de bala afi mando nyene minya kembe biduru dakene sarade di oma akhrajahu ahmad imam ahmad ibn zabati aka sunanu kono wan nasai fana beti o fana yene labo aka sunanu kono hatta taw ya sabati ko aka kene wal ulu qadriha wa matanati hujajiha sel korta kama an sel dalu sabati lina sinzili kama بوب القيرواني رحمه الله تعالى بابا واسعا عليها او ايوه ارسلت تجي بونا فرلن زب سيليكولا بس با يادو الجنه سورناته انيك كان فم هنمندي انيك كان ني كاشيدون اوبما انتبهوا لما يقول وعو سون اي حقلو دايله اك ارسلت تجي لامه ngana bena pma be mi vuye abashidon kalande musique les flammes baru 120 ide ani balmake abdullah konta insha Allah ta'ala na arsala fi Congo am garba ko yo ko rafani alhamdulillah rabbil alamin ambo jele ka teke na ala sonama insha Allah ta'ala fendi faraka wa fendaje ya rabbi Allah ta'ala ko sabati anyi Allah ta'ala ka ngana ko arsala fi sarabi ala ka ko babun fi awqati salati wa asma'iha ako arsalama ni mbondayi ni mipma ni zebra nefe seli watu nyefoli la an seli watu kelengele na tokola mamana na yofo sisa ngoni abina do akelengele kiti la doni foka dafa ayada mina ni dugu jera tile farra fola min ayada mina ola yana asabe sheria ya sabati ulama urasu kono ya sabati ko alakra bay seli watu fola min zeli ko seli fana de asarati sarabe alaka tile farda fola ayada mina ola jango toka seka jo oka kada kenye ako amma salatu subhi ako sogma farda ni kena farla sel wati fola min mina ako fahiya salatu alwusta min
inda ahli al-madina ako odaye chamanje seliye inda ahli al-madinati alkala baka hijra dugu madina kaw yoro aywa seli wati min bi wele ko chamanje seli farra duru cela ko de sokma farday ayni faga dam monga alquran nasu ya sabati ko chamanje seli joro babu bol seli to cela Allah ta'ala ko alquran nasu la suratul baqara la ayak mafla ayab 7 ako hafizu ala salawati was salati al wusta hudu ini mandum aye tangani ke selwati num bela jeleka aga seki ka tangani ke chamanja selika mo bajira ko seliye la hamaziyatu fusamandiya baye seli to ni nyonje janga kanga to ala ako wahya salatul fajri ode fajri kene ci wati selwati folombe wajibi alaka bana mandeunga ako fa awwal waqtiha wati folo انصداع الفجر ودي فجر كان تشيليه المعترض فجر كان من نبي بنامين كابو كرو سلك كليلا كتا سلك كليلا في اقصى المشرق كرو ايوه سيرو جانا ذاهبا من القبلة ابدا من الكروفه الى دبر القبلة فوق تاس كرو النور بتا فوق ايوه تلبيفه حتى ترتفع فكتا كرتا فيعم الافق كان غرب بلجله من نندي سوما فرد واتي فلو الحمد لله رب العالمين كان فرا كتاسي كان فرالي داما ودي سوما فرد سلواتي نماي ودي ويلي كو الوقت المختار للصبح سوما فرد واتي للسكان ديالي على صنع ان شاء الله تعالى دون تولا سكي تولا اداتي يورو الله تعالى صنع وبنا نيفو ايه ni aywa wati flat dona mukhtarun daruri dona wati mina opma ni wula sokma fay ka nga selik kabbe wati mi ma yere yo nyedon afam ci ko nyuma be Allah subhanahu wa ta'ala fe ala ko di anambal asama bela jelema ala ko kaka ala kama ala ko ala karbana bona salma barka kama korfa labana ni ngali chayara mbulo fuka fa chayara mbulo nga kona chugo kama ami munyu ni alsalamu fedda man ala salama shibara do ambaka ni ngali kelina na tle mako bala assalamu nyuma do yin ngalike ko assalamu mi na be mazhabula abi Allah subhanahu batu o mazhabu inga nga ala na naka na sharia kiti do bana minina anye akorona matta mezira soraka mazhabula ko yala be seki de ka temezira nyini mazhabu weralawa o kiti keleina wal mami alera ta mazhabula mazhabu ko talera ka tabule nga sharia ya kuru abe bato ke qur'ana ayo ne hadisa wono nyonje sharia ya kuru ayide kana mazhabu do misalul alama maliki ka tasara mazhabu do laje arsala wono nywana ka kiti do tay ka temezira sora yere ko wa otigila mani mami nga tabolo kerani ko tigila mabe weli tugo di sharia la aslama wati se bakor korome nyona ne nyin ngal belebele bay ambe min voka ko jabinye ode alsalama bele jele ka sabati alsalama munu bi weli ko muqalliduna ni olu mase darajatul ishihadi mo doni kalanka kawriya fuka kalave yu kari ubse ka sharia kiti bella bara wira yu ka doni hakela ni mamma so hakema o tigala ma wele ko muqallidu e bisama ma wera lade o jama kulu ka mazhabu mine ka tasra do mine ka alabato ko jakuya blede uka ambede bo hukumu kono almamba ma nani tlete mene ko fe dono bo ya sabati alhamdulillah rabbil alamin nga tla o nani de nyonje ala sidi abdullah sarabe alaka أكو المجمع اليوم عليه الأربعة وقفوا وغيرهم جميع مانع حتى يجي الفاتمي المجدد دين الهدى لأنه مشاهد أبما مذهبو كوي جاكو يبلي كمذهبو منك على باتو كوي جاكو يهي ما يه مامي ناتي ساير كورا جاكو يبي دلو كرمو دولا نوت أفامو نكني الحمد لله رب العالمين مذهب ديون كما من بي كم مذهبو كوي مشكلة يبورو فريكلا أو كي هاجلي توي كمذهبو لا كبلو أكا كفاتو أكا ودني نيدو إفه nga katwika mazhabula ni corona ibn nogama do laje yoro do la ko kika boda ya abi foma ko tatabbu ar-rukhasi sharia yo haramu ya islamia sharia ma boda shidi mashima wala ni turate tike mazhabula nga ni Allah subhanahu wa ta'ala naka nay ko islamia corona kaddama tamaka sai haka do ma doni ba do ya daka kiti do yi kuro fa surnyana abiwa abina sai ika dine chenima ika mazhabu imate masara soro la fio o geleri ma ko sebe abi daka ye kabo
kaw kitita nasoro ibo kiti do mazhabu werela wa dalu dalu kenemani ka barakene oye ayo abidan oma o kana kika tabule nga maminte mazhabu yereka ngana le corona bitalika mazhabu dola abi fatwa kenoye yave abafu alkitabu was sunna olu yo mutakhabbituna yo fi sharia olu be ku fulgoto sharia kona nyefeti mati minanike olula ay minanike min al fuqaha ay minanike min al ulama ar-rasikhin بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي حديث نبيه الكريم إنه هو السميع العليم. اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي إلياتهار المصطفى من المندور أطهير المندور يزداد شوقي كلما أيان دراك بنيا ماما